Check. Someone have missed. Ziga Seto. Nagana Michacho Skindito dress. Hasilum Santu and Hande. Dumsatu. Yugande. Can you show the feet? Relax. ፊት መታየት ብቻ ፌስ ኦፍ ነገ ስትገቡ ነገ ወደ ሜዳው ትገባላችሁ። ነገ ሜዳው ላይ ብለዋል። ነገ ሜዳው ላይ ብለዋል። ወራን ስጧቸው እስቲ our champions Johnny ሌላኛው ድምቀት ከሻምፒዮናችን ጋር ፋይት የሚያደርገው ኪንግ ኢዝ ሰዶ እናመሰግናለሁ። መልካም ዕድል። እናመሰግናለሁ። መልካም ዕድል። ቴንክ ዩ። የኢቲኤፍሲ 01 ሻምፒዮን ጆኒ ሰማንያአምስት ቼክድ ጆኒ የኢቲኤፍሲ 2 ታይትል አሸናፊ ለመሆን ሰዶ ጉያን ኤጋ ቱሬ ገይቲን ጅራ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጅረጅርቱ ነገኝ በዳዳ ኢልማን ኦሮሞ እድል አዱኛ ረት ተርገምተን ነገኝ ከበጃፊ ጃለላ በከጀርተንት ስናዳቅ ቡጅቻ dorgomniin ispoortiin saayidoo fi akkasuma jooni jidduu taasifamu kaji'ootaaf eegaa turre guyyoota laakkaatee gaheetiin jira. Guyyaan isaas ardha. Akkuma beekamu yeroo baay'eedhaaf walitti dhaadataa yoo wal birallee gaan wal loluuf walitti ka'aa haala addaatiin guyyaa kana eeganiitiin jiran. Guyyaa kana arguun ammoo waan hedduu hawwii guddaan eegaa turre fi eentu akka injifatu nu hundatti mallattoo gaafii ta'ee jira. Guyyaa irraa kana ammoo eentu injifata ka'edhu ammoo kama waliin laalu ta'a. Hayyee tana duratti ammoo viidiyoolee isaan tanaan duratti jedhaa turan jechoolee isaanii waliin laallee akkasumallee wantoota isaan mudatullee achi booda kan waliin laalu ta'a. Jalqaba irratti warroonni mana kanaaf haarotaa subscribe godhaa, viidiyoo like godhaa, yaada keessa karaa koomentiitiin ibsadhaa, nama injifatullee barreessuu hin dagatinaa. Hayyee mee viidiyoo kan daawwadhaa. አድዋ በደም ነው የቆመው። እኔም ደግሞ አድዋ ላይ የሱ ደም አፈሰዋለሁ ማለት ነው። ቀኑ እየደረሰ ነው። አንድ ሳምንት ምናምን ይቀረው ቀንሽ ደረሰ የሚለው እውነታ እየመጣ ነው እና እሱ እግሩን ካልሰበርኩት እያለ ነው። አንተስ ምን ታረጋለህ እዚህ ፋይት? እኔ ተናግሬያለሁ። ብዙ ማውራት ያው እኔ ወደ ፋይናል ስመጣ ብዙ ማውራት አልፈልግም። በተግባር ነው ማሳየው። ያው ደሙን አፈሰዋለሁ ብያለሁ። ደሙን እሱ እግሩን ሰብራለሁ፣ እኔ ራሱ ሰብረዋለሁ። ለምን አነግር እሱ ያሰባቸው ነገሮች በጠቅላላ እሱ ላይ ያደርጋለሁ። ፕላስ ደሙንም አፈሰዋለሁ። ደሙ እንደሚፈስ እርግጠኛ ሆኖ ነው የሚገባው። ደሞ እኮ ያውቃል እኮ እንደምመታው ያውቃል። ሁሉም የሚመክረው ሰው ምንድነው የሚለው? እንዳይመታ ሴዶ እንዳይመታ ነው የሚሉት። እኔ ግን ሰሚት ማርጌው ሰሚሽንም ሰርቼ ኖክአውት ማርጌው ደሙ ማፍሰሽው ሪንጉ ማለት ነው። አድዋ በደም ነው የቆመው። እኔም ደግሞ አድዋ ላይ የሱ ደም አፈሰዋለሁ ማለት ነው። you don't know me at all። በቀሩ already you have 1 week አንድ ሳምንት ነው ያለህ። እንግዲህ ያለህ ነገር ንብረት ምናምን ካሁኑ ለምሰጠው ወገን ስጥ። ልሸኝ ነው ማለት ነው። you don't know me at all። ኪንግ ኢዝ ሂር። akkuma isin viidiyoo kanarraa agartanitti saayidoo maashar aart waa'ee joonii irratti maal jette jennaani, joonii an isa aduwaan dhiigaan gad dhaabbatte waan ta'eef aduwaa irratti dhiiga isaa jiksee akkasumallee egaa seenaa aduwaa ka duraanii san deebisee akka yaadatan ni taasisa jedheetiin jira. joonii namuu maal jedha waan jedhu ka waliin laalutaa viidiyoo joon kan daawwadha.
How are you feeling? ምን ኤክስፔክት አደርጋለህ ከዚህ ፋይት እና ምን እንጠብቅኛ ደግሞ ካንተ ምን እንጠብቅ? እኔ I've been saying the same thing. እስካሁን ድረስ የማርሻል አርት የግራፕሊንግን ጥግ በኢትዮጵያ ውስጥ the best grappler in ኢትዮጵያ ምን ማድረግ እንደሚችል ታያላችሁ። ሴዶን ሰብረዋለሁ ስል ምንም አይነት ርህራሄ እንደማላሳይ እወቁ። ቤተሰቦች ልጆቻችሁ በጊዜ አስተኛቸው። ይሄ ሆረር ፊልም ነው የሚሆንባችሁ። ሴዶ እንደዚህ የሚያሳዝነው ምስኪኑ ልጅ አሁን ራሱ በፍርሃት ነው እንደዚህ ሲንፈራገጥ የነበረው። አልምሮ እናቱ ስታበላው ስታጠጣው ነው የሚቆየው ከዚህ በኋላ። ኦኬ ስትሬኒንግ ሲያደርግ አይተነዋል እየተዘዋወረ እና እሱ ምንም ይጠቅመዋል ብላ አታስብም? ምንም አይጠቅመውም። ምንም አይጠቅመውም። እኔ ለማረጋቸው ነገሮች እንዲያውም አቀለለልኝ። አሁን የኔን ቋንቋ እየተነጋገረ ነው። ትሬን ባያደርግ ይሻለው ነበር እዛው በድፍረት ይገባ ነበር። So you're confident ማለት ነው? I'm not confident, I'm certain. Thank you very much. መልካም ድል ቦይ። akkuma video kana irratti agartan John akka dubbatetti Saido akka miila isaa cabsuu fi kana booda akka inni deemuu hin dandeenye akka mana taa'ee haati isaa nyaata isaa kennitu himeetiin jira. Dubbiin ajaa'ibaa dhaaduun illee akkuma isin agartan kana gama lachiyyuu waan muratan fakkaata. Eentu akka injifatu ammoo meedaa seennee kan waliin ilaaluta waan ajaa'ibaati. Guyyaa eeggamaa fi akkasumallee guyyaa murteessaadha jenneetiin abdii qabna. Namni kamuu guyyaa kana akka daawwatu hin beekama. Sababbiin isaallee guyyatu guyyaa eeggamaa ture waan ta'eef mee guyyaa waliin dhufan akkam akka jarri turanillee kan waliin daawwatuta viidiyoo kana ilaala. akkuma video kanarra laaluuf yaaltanitti yeroo jalqabaaf walitti fidanii isaan fuulaan wal argan fuula dur dhaabadhaa wallaalaa jennaan waluu laaluu dadhabaniiti waldhahuuf walitti fiigaatiin turanii giddiin addaan qaban jechuudha. Akka malee miira dallansuu keessa waan jiran fakkaata. Anatu si injifataa jira. Akkasumallee akkamitti anaan dorgomtaallee fakkaate dubbiin waa hedduuf keessa qabdi jechuudha. Dhuguma Saidoon jibbiinsa ganaa isaaf qaba yookaan ammoo John jibba ganaa isaaf qaballee waan jiru kama waliin tapha booda ilaalluta waan ajaa'ibaadha. Ergasii ammoo wanti haarawaa dhiyoo kana uumamillee jira. Saidoon akkuma beekamu waa hedduu dubbateetiin jira. Saidoon ammaan tana an dorgommii keessatti hin hirmaadhu jedhee sababa jedheef illee kunoo dhageeffadha. ይሄ መልእክት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። እኔ ውድድሩ የቀረው 4 ቀን ነው፣ ግን እኔ አልወዳደርም። በቃ መወዳደር አልችልም። እኔ ለምን እንቁላሉን እኔ አስጠይቄያለሁ፣ በሃይማኖት ማስጠይቄያለሁ። ሲህር ነው፣ ድግም ተሰርቶበታል፣ መተት ተሰርቶበታል ተብያለሁ። በእንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ እኔ አልጫወትም። ስለዚህ ኢትዮጵያ ትኬት የገዛችሁ ለውድድሩን ስፖንሰር ያደረጋችሁ ምናምን እኔ አልጫወትም ማለት ነው። በድግም ሰርቶ ነው። ከዚህ በፊትም ንቃተ ህሊናን በእንቁላሉ ከመታው በኋላ ነው በቃ ልጁ ከዛ በኋላ የጀዘበው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ውድድር አልወዳደርም። ትኬት የገዛችሁም ሰዎች በቃ ወይም ሌላ ተደባዳቢ ከውጭ አምጡልኝ። ሐሙስ ሌላ ከመጣችሁልኝ እገባለሁ። ግን ከዚህ ሰውዬ ከመተታም ሰውዬ ጋር አልገባም። በቃ ከዚህ ከበቀሉ ጋር አልገባም። ይኸው ቲሸርታችሁን ውሰዱ። አልፈልግም። akkuma sin agartaniin Saidoon John CD godhateetiin jira yookaan ammoo matat noo yesarraaw jedhee kanaaf isa waliin hin dorgomu namo'achuu hin danda'u waan ta'eef karaa siriitiin na dhufe anammoo sirii isaa CD godhatee waliin hin dorgomu karaa isla amantaatiin illee gaafadheetiin jedhe dubbateetiin jira waan ta'eef kana fakkaataa jechuudha. Akkasuma deebi'ee waan kanaa irratti deebinee yaada ni kennana. Asumaan ammoo viidiyoo kana raawwadha. ሴዶ ተዘጋጅ፣ ጆኒ ተዘጋጅ፣
የመጀመሪያው በኢትዮጵያ ታሪክ አክቹሊ በኢስት አፍሪካም ሊሆን ይችላል 5 ሚሊዮን ብር የሚያሸልም የኤምኤምኤ ግጥሚያ በኔክስት 4 ወር ውስጥ ጠብቁ። ያሸነፈ 4 ሚሊዮን ብር ይወስዳል፣ የተሸነፈ 1 ሚሊዮን ብር ይወስዳል። ሴዶ ይሄን ነገር ተቀብሏል። ስለዚህ ሴዶ ይገጥማል። ስቴይ ቲዩን ታንክ ዩ። namni sila sirra agartan kun ammoo qopheessaa sagantaa kanaa yookaan ammoo abbaa ringiiti jechuudha. Qophaa'ee jedheetiin akkasuma jallee qophooftee hin jirti. Eentu akka mootummaa kan waliin laalluta. Saayidoonis deebi'ee kallee inni narratti sihiriidhaan dalagisan an nyaadheetiin seenee taphadha. Isaan dorgoma. Kallee sanis nyaadhee isaanis dorgomee isaayyuu nan nyaadha jedha. Waa'ee Jooni irratti daqiiqaa hagam si fudhata jedhanii gaafii gaafatameef deebiin deeffate kunoo dhageeffadha. ጆኒን እንዴት እንታረገው ይመስላል? 3 ሰከንድ ወላሂ ምድር ላይ እሱ ከኔ ውጪ የሚፈራው ነገር የለም። ኢቭን አውሬ ራሱ አይፈራ። ለምን አንድ ይፈራል? በጣም ነው የሚፈራኝ። ሴዶ ተገርፎ አያውቅም እና እኔ እዚህ ምድር ላይ የተቀመጥኩት እንደዚህ አይነት ሰዎችን መስመር ለማስገባት ነው። በቃ እንደውም ሄጄ ጃዝ ብለው በጠጥ የሚሆን ይመስልኛል። ያና ነው የሚፈራኝ ጃዙ የሚመጣ እና በ3 ሰከንድ ነው የሚጨርስ በልልኝ። በ3 ሰከንድ በጉልበቴ በቀኝ ጉልበቴ ሌላው ተው በቀኝ ጉልበቴ በ3 ሰከንድ ግራፕሊንግ ምናምን አስባለሁ ካልሽም በጭንቅላቱ ተክሏለሁ እያያችሁ ማለት ነው። ሪንጉ ጥሶ ይወጣና እላይ እንዲህ የጉራግኛ ዘፈን አስጨፍራለሁ። እንደዚህ አስብበት። ሴዶ ማርሻል አርት ጆኒ በኬንያ በኩል በጣም በእግሩ ፈርጥጦ እየሄደ ነው ምናምን ነገር የሚባሉ ወሬዎችን ሰምቻለሁኝና ምን የጻፍክለት ሜሴጅ ወይም ደግሞ ያስፈራራው ነገር አለ እንዴ? አላልኩም። እስክሪብቶ ልክ ሲፈረም ቂጡ ጥሎ አሁን የት ነው ደረሳሉ? ከፋ ነው ምናምን ደርሷል። Akkuma isin viidiyoo kanarraa arguuf yaaltanitti Saayidoon isa injifachuudhaaf Jooni daqiiqaa natti fudhatu maayikiroo sekendii keessatti daqiiqaa takka keessatti yookaan sekendii keessatti hin fixaaf jedhe. Sawwaliin ammoo Jooniin narra waan sodaatuun qabu addunyaa kanarraa waan ta'eef yoo na argee surree keessatti fincaanuun isaatuun shakkama jedhetiin jira. Kun ammoo ammaluma nama waliin dorgomuuti sodaachisuudhaaf yookaan ammoo miira addaa wal keessatti uumuudhaaf haasamuudha. Dhugaan jirtu ammoo dirree keessatti kan laallu ta'a. Haga sa'aatiin gahee meedaa keessatti eenyu akka injifatu laallee tapha booda walitti dachaanutti nagahaan naa turaa isiniin jedha. Warroonni haga ammaa na hordofaa turtan galatoomaa isiniin jechuudhaan mana kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib godhaa, viidiyoo laayik godhaa, yaada keessan karaa koomentii na beeksisaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.